Ioe e moni lava, o lau upu e paia e iai o le mana. Ma nei a tele upu la le pese. Ia, toi whawhiroa e ato fo i le vae ngalua le tato porkalami ne neitu la, a fio mai tala mai au, o toi foi fo ata ma whai o na tune in, fo toi whaatasi mai, ia vi ia le tua lo na alofa mo lo na angane lei. Ia, o le lofa ia o le tua tu maupe lava mo i tatou. Ia o le neitu la, ia se i tatou asiasi atu pia lava i tu sai ma tatou porkalame whaatulanga ino le neitu aso. Ia ma le wha moe moe fo i awa, fo i le ati na i luma. O lo i aila in ta apu fo e, o le atala no ine te tono le tatou live le neitu po, o le mata upu le toi wha wawina wha manatu wai, e inisi o tau wele langona mai le mata upu le anafi mo le vaenga le active shooter, pe a tupu wha le lavele na, ia malesi mata upu i o le tatou tala noa technology. Ino pe fa pe fea ona o ngā i tamaiti, pe fa pe fea ona leanga i tamaiti, ai po lease o ngā mase a ano tā ua o le technology i te tonu lava leo lango i tamaiti. Po lea fu leo ngā ia te ila tau lava ia. Ai oro i eil fa mo i luma fa pea e mawhaien tatou tala no ai, ia au mai fo i o sau manatu ma sau langona. E o le tatou ngaluenga fa pe nao na fai, io e tongi mai la foatu e fa pena e va alua i tato mafutanga le netu la fiafi ia o le taimile nei ia e mua peo na tu atu pe lava iluma ia te o tau le au mafuta le netu la wa o lo iei pe lava mea o lo tutupu mai ia mana tua i tatou a tatou whanau i le taimi e oso mai o wha lave pe tupu mai o wha lave whafosai a o lo tatou na lava tapena ia le ngata foi le ua wha upenga ine tātou le taimi o pōpua ngā mwhainta e o mai o wha lave. Ia o le ala lea, ia se i whātu whailoa i atu ia Emma Pali Tui, tā lofa mai Florida, ia tā lofa lava, ia manuia whaafutai foi whaafunga mai, ia whata lofa atu foi ia Anakosit Part 2, Presume, ia yes, o lau upu o le suru i lo vai. Praise Jesus, ioi. Tina ia papaloloa Mary Collins, whaafero i atu i lau sunga Pastor Samuelu Matafeo, whaapere sunga i le IT. O loo lua tautua, si o tātou watunu i le nei. Ua whātua maua le avanoa i mafuta atuai i le tātou live. Ia manuia taimi o tutoi o loo lua tautua matango fie. Ia whāta mali i le nei aso, alofa te le atu mo o tau uma and God bless. Ia whaafutai lava papaloloa. Whaftai lava ni lofa male maupu whati mainga. Yeah, whaftai tere lava. Molo and Henry. Yeah, thank you, Ness. You know, I thought you guys in New Zealand are sleeping by now, but I guess you guys are still up. Yeah, ta lofa lava. Yeah, I love you both. Yeah, whaftai lava. Yeah, ole taimilana nei, yeah, se tatou tala no lai titi la le vaenga lea when time with the active shooter happened. Lord, how we react and how do we equip ourselves when this thing happened. There's three main things that when I went through this training, and I was so blessed that I have to sit in for 2 hours just to listen to the Torrance Police Department that they came to my work. They were talking about three main things: run, hide, fight. O mea umalani e tolu. You know, we have to equip ourselves. If you're a good runner, run for your life. If you're a good hider, hide for your life. But if you're a good fighter, fight for your life. You can defend yourself. You can always take the life of the shooter and save your life. Ileo se meleanga le mele na o le mele lei le mele na. Lela na ia mawhawhawai tātou wa o le temine nei. Wa tupu tele na no maile o vaenga vā lea ia. Wa sau maiso ta whaitanga te tono wharisā o a onga po kono seti ia po o mall foi po o whea lava. E to o tele le loto toyo tangata. Ia ua whaile malato me pe o ni tātou mo meo meola se tu lo lava. Wa o e lato whainga whaleanga o ta whano tangata. Whape whea la o na pui mai tātou masau niuni ia vaenga. O le taimile nei, e ta tala lo le whai toa lo whale, o le me mua lava i lo mafo whau. This is the same door I'm leaving my home
This is the same door I'm going to enter my home. Means I got to protect myself, my wife, my children, my family, or whoever is surrounding me at that very time under your care. Only what officer was telling us about how to prepare yourself is this way. Because many of us, when things like this happen, we panic. And why we panic? Well, we're never educated for these kind of things at the live and moments. O le siura la tauia e se fulu se kone la lia taimi. A ovaloma se fulu se kone, ia o a mata lo na whaavalvalea le tangata le active shooter. Ai se a, wa le se fulu se kone, o le taimi le na wo mai ei leo leo. Ia ele mawhai fo ila le shooter na latu sa ili pofela te lafi ai. Where you hide at? He's not going to waste his time on that. All he has to do when he come in and do what he has to do, but make sure that we understand where all the exits are the doors. When you go to the store, you got to look around where the camera's at. Just make sure that you understand which side of the mall that you walk in, where's the exit signs are at, so that when something happens, at least you know where to go. We have to educate our mind. The more we educate ourselves, from the time we leave our home, the better you become. For me, we start talking to our daughter and teach her how to do things that she never experienced before. In schools, we told kids when things like this happen, lay on the ground. Well, today, that is not going to happen no more. Because why? When the kids are laying on the ground, actually we're giving away the kids to the active shooter to do what he has to do. So now, what happened when the kids are in the playground, when they break away or if they have to run away, teach them not to run by groups. They have to run at least two, or one or three. As long as they're not running with 10, or 25 of them at the same time. Why, tu poi mo whaalawe whapena ia, o leala lale nai te whapena to tele la manua. Le whaalawe le sa tupu mai tonu o Florida. Le sa fasu maliva na whioti ai, o le mo toe review a toa le rata a toa ma le video, o le taimi tonu lava lea. Ua pā lo le whana wala lafi la tō lalo lau. Ia na whaingo fia fo ila lea i le ta whanaina i lato. O na wha umatie lato no lata o oto i lalo. There's no self-defense. It's a sign to give up. Ia tasi fo le whai to e o i whafo. Whapena fola i e kalesia, all the pastors need to educate our deacons, our ushers. Start sending them to the place that we have more communication when things like this happen. Ona malatu i tātou i tangata lo nofo tonu. Ioi, awane i whatamala i tātou ia awa o le lei ma whaton tonu le lei ia mao ngā fo i whaimo mo saingi wha ia e loa e tātou i ele whata vela tupu ia whapena fo i le mata upu le o le trafficking ina mato ia i umalawa i tonu la le porkalai me le ilaso nafi. Ia ato vai ato e o taavale fo ia tinti ato tiwata ia a oa o le tama po le teine ai vai taavale whapea ia alert aru ese aru mai lesi pito o le upula leo na whapea na whai i lana whanau teine wa masani la teine tira se fulma su tasu tausanga e vai lo tamuti e se taavale o se van whailo lata ma Dad, there's a car over here the van o na whailo leo lana whanau which side we should go. Yeah, we go the opposite side. Yeah, e whaongala le ingoa leo le taavale e pui lan whanau. Ai whaongala tino e pui e fwoi lan whanau. Wai le mai lo lava whaalawe ma me tupu. Yeah, e tele lava me au ngā ia i lea fwoi. I le nei mata upu. Yeah, so se mea fwoi to tele se whata singa atoa o le taritonu lava ia i la tau wha mai. Ia lava ia tangata e tutua te te atu ia la tau means mo tangata fo ia whaupenga ina pui ia. O security ia tofu tangata mala au ma le tio fo ia mata ona tala no ai
Ia malesi vaenga na sa talanoina awane I o tau tina po teine ia Princess Samoa mo tau umalava. Te manu lau ta vale fo. O ne le te paka ma mau mai lava te muse paka se tasi o tafa lau ta vale. O ne sa vali le fai o loa. My advice for you, don't do that again because you become a target. There's nobody's going to be able to help you from that distance as you go to. Mamau. It's okay. It's better have a scratch on your car than losing your life. Yeah, but to telefoi le ato ia mo trafficking mo wanga iluma. Lele wa sau fe wa 5 ma le 2% le sau tele lunga. Yeah. O sto fa popo atu la nei tu la ile le toi tau tu lava mantau pule na po ona ini si o tau fou ma fai ona fa tasi mai sa le fa fonga mai na po. Ia o le ala na ia fa talo fatu la ile le to au mai mo ia o ia molo ma Henry ia ma lo lava. Ia tanga lo Sam Leota whaftai tele lava. Ia molo Henry ia manai prokalame le to a 5 minute tele ono I New Zealand nei ia ma lo lava kiwi. Manai ia fulfatasi mai. Lita tala ia whaftai nu au sala o le ngafa. Ia lafo pulo tanga loa tau wanu. Ia ma lo o le tasi fo I le o sui o le tatou lau. O lo ngā lue whatasi ia manuia lava fuanga o le aso ma le afiafi pastor. Manuia fo le tapiananga mo le aso sa. Whawai en mao tuiloma. Ia ma lo whaftai tele lava le mafuta mai le tatou fata singa le nei tu la afiafi ala taimile nei. Ia o le a tātu le pese le tasi. E wawai ai fo ia na whaso soa tu fo I leo se taimu le tatou por kalame o whatulanga ina. O se mai o la whafonga o tā tonu lava se fulu sifa fonga le taia for Radio Samoa. O se mai o la whafonga.
sikenu makatishilo suafa etatawile atua olona vinga eifotuli bauma olanu mangangana eifo awelani mafai presenga epaia Shama epaia yova rafa yova saloma sikenu makatishilo suafa. Talofa lava, tala mai lau whanua, tala tomua. Oli sauninga o Kobe Bryant, Machiana Bryant. Maliu le fo mai ua isaina. Oli coronavirus. Oli soifua maloloina. Ole masina nei ile aso luas fu ma le fa ona fa pena ona fa tau nu inai ole aso modi lava ole fa mana tuina o Kobe Bryant Machiana atua fo I marito o telo ila to eto fitu na mali liu ile masina na te atu nei ina ua vea ole helicopter sa fitu wano. Sa mau mai le nei lipotis tonu ya mei selo fa pen fitalai mai o ia o le whaino le neisi esu e ngā sa whapena o whatuwhana I atua o te tonu le Staples Center atua I fo I manevaenga atua o le Kilipa manevaenga ngai te tonu o le Lakers ina ia whaia o la le wha I unga. Sa whatele talis le poti te tonu mai le LA Kings sa whapena fo I male Sparks ina ia tue whaia la tu whaatatau atua I taalonga I aso e whaiai male aso wharaile o atua whaina o le wha moe moe. Sa whapena o whafso tai atu o le Lakers I te tonu o le ofisa tele, ma whafso tai atua I te tonu o le LA Times, ma mauai o le tala whapea wa marilia uma o I la tau, ma le tina I Vanessa, e whaia I le aso luas fumalwhada masina nei, le whaamana tuina o Kobe Bryant, Machiana, atua fo I marito fitu I la tau wa marileu. Sa whetalai le tina I Vanessa whapea o le winga tonu lava sa ia na mana wai le nei aso, ona o lana tama o le numera lua, o Kobe Bryant o le numero luas fu marfa o le aso leo le masina nei, ma le luas e folu o le luas e folu leo o tausanga sa taalo ai o Kobe Bryant I to tonu o le Lakers. O le alaua maua le tala a toa lava e whapea o lo sa ili ili bai pela bai te tonu na le luas e folu afe o na fua o mawhai o na wha o ngaine I lea wha aboi moe. Sa whaafsiringia te tonu I a Rabona e whapea ona o le nei tūla o le taimi tonu lava leo le wha amana tuina e le ui whaatau ai o ni tickets e whapea ma whai ai o na uru whale tu se tasi da tono o le lautele. O lo whai ala whapea ta tono ne suesu e ngā atua umalava o le afo ila se taimi e mariri ai o le ainga atua foi ma ta tono o le Lakers o na whapea nale o na toi maua atua se li poti I se taimi o iluma. A fia pe lava ona o le Kilipa e ta alo I le aso whareile I le afo o le fitu. O iei la wha moe whapea a vawe o na mahe o le whanutanga o na toa a mailo se ripoti ma se taimi o iluma I le asunga fua o lo sau nei. Ua tuu maa lo le fo ma I tauta ua I tatonu o sainga o le li e sua wha ia Li Wang Liang. O ia le o whapea ua vea le ma o tia uma o le toa tere o le lalolangi a toa ai le ngata fo I lea o ta ngata nuu o tatonu o saina. Sa whaafsilinia ma o maua o le poche whapea o ia le o le fo mai sa ia o na maua le fo lea mai sa na nā ine le malo au ni ta ua I le lautele. A to e su atula I tua le tasi le afe iwa se lau wala su marfetu ma le lua afe ma le lua toru lea na whaita wafe saina sa maari liwai I le whare mai I to tonu lava o saina. O le nei la fo mai sa ia whaio su enga ma ua maua e whapea wana nae le malo o saina le coronavirus au ne whailoa tu tangata na fua mai I te tono o saina.
o tangata umala o saina o malet fia ona o maliu fa forse o la le fo mai fa mai o le lipoti sa fia fo o ia le tama fai e la vea i la to wa pisia i la siama o lo mawala te tono le ata pisile ne tu la fa pea o lo na tina fo ina a fia i la le fa mai o le coronavirus o so enga umalava lo fai lo tino a le taimire nei a fa siringia fo i le ofisa o leo mare malo wale ai o so la totali o lo ngatia umalava me te tono so enga e ta fiofi fo i le malo saina e musu awani au mai o li poti fafo ia laua i tele e tangata a le nei tu la ma le lalulangi a tua wa mauti no lava le fata malo saina i lo la tu le tau mai o la lea fa mai le wa ono se lau fitus fum le varu la tu wa mali liu ma le se folu wa le lima afe tasi se lau ma le luas fuma le ono o e wa afia le nela ua whapene wa amata tu ne o ngā solo tu le wha mai lon pisia ma le leanga tele i atonu e fitu se folu ma le ono. O te tono o Amerika ua whapena fo i tono California whape wa to o wha i la tau wa maua ua mauti no le leiro la tau a fia i la le a wha mai. O le fo mai i la sa sau noa whape te tono Dr. Ray se whape te tono Amerika le sefua maloloina o le atau ma whaipero la tau ofisa ina ia teu pea a tuai fo ilea matama fai pela vai fa umatia o la le fo me pipisi atu o le whare mai i to tele o ila tau o lo tau fiai. Le vai aso la lona lua le sa tatu wharangolongo ai i le vaa sa tanu umati tono saina ia sa whapena fo ino to o lua o li i sa whapena na a fiai a o le nei taimi o le ripoti e lo tu maina pai tonu lo fai tau wina pe lava i la tau po le vai aso le wa tili fo ina o te lunga i le fitu se la ue mari leu ona ua whainga tā tele, ma ua whainga tā foi, ona maua o le vaila au i le sawa o le wha mai. E le ma whai on e loa pea whapea o oe wa fia i le mai nei o le coronavirus. Ona winga whapea e lua lava vai aso e a fia i o le tino tangata, a o le tasi le o aso e a toa i ai whapea o se fulmari lima ma le se fulmari ono aso, ua le mawai o se tonga fitinga. O la leli potentu ina mai te tonga le soifua malolo ina sa saunoa i ai o Dr. Hayes se whapea, e au lava i tonu o le malo Amerika o na no fauta i nā nev whaatangi i ula. E a matama i a onga, whapena i whale o lua po o whea fo i lava i tonu o mana waalele, whapena fo i mamalanga mai whafo i waa tā whawhau. O lea wha mai e whapea e mawhai lava na PC o le tangata, ai le o ilo le tangata o PCI. Sa to e whaafsili ngia fo mai e wingana e se tong whitina mai tonu o le malo, tonu Amerika, ma le WHO, ato ai fo i ma le Commonwealth, ina ia pui le lau tele o e wa fia ma to e vatu i la tau te tuala tau a inga. Au le nei tu la, o lo tam whai pe lava Amerika ina ia maua le lei mai au se tālia se tala tonu o e mau ai o le vai fo o la lea wha mai. O le papo lenga ona o le misela fo i uha pena o se sao mai fo i lana sao bo lea wa atol se furu neo tangata i le so uala a fia i le misela. O le puipoinga ma tautia wha pea awane i wha atasi ia o mai nei e lua e a whaina ai o le tangata, ai le o sauni uni iai o whale talawhai, i se vaila au e fofo ai o la lea whawhita auli. O lo tangi pia lava le whaatangi una al whale mai e whapea, a whai e te le whai o sautui puipuia, o lo o maua lava le avanoa e whai ai o lautui puipuia, e le ai o se tongi. O le soifua malolo ina wa mata fo la to porkalame e tua inu, a tua fo i mai tu malo, e whaolulu le te tono le Red Cross, ono o la lea whaataunga i te tonu o whaamai wa te tupu mai i le vai tau nei. Mana tua ngā re lua vai aso talua nei sa mawai o le tala siwa whonga o le tai au i e nofo pui i a te oe i le toru aso na te atu nei i le savili mata utia ma le manulu lea na a fiai o Amerika. Sa whapena ona ta ua fo i le vai o le tau whai mai e ese fo i le savili mo na winga ua le ngata le whaaleanga ino me tō tino ai whapena fo i tangata. To tele la to lo mai pe lava i mai o le safili sa ia au mai au lo tama fai pe lava le soifua maloloina e tau i lopo le anima fua anga o le nei fulu au le a foi le ti ngā ma le leanga ma le o tia ma le leanga tele i te tonu o le tino o le tangata. Sa mawana le lipoti tonu e whapea sa fitala ia e le tamai tai pasi whapea i tonu leian ia o le taimile nei o lo tama fai pe lava le soifua maloloina ina ia wha manino ma o ma whae loa atu i le so telo le tangata lau tele o le nei savili e mata o tia fo i mona winga ese.
O le tūlala nā nei o le fiafi whapea o le ato e whai ai o le whanatanga atoa a le soifua maroloina whapea nā fo i male atanu o Mexico ina ia o mai whātasi o se li potits tonu o ro lātou tali atu. Ai mo le nevai tau e toi mau mai se tali whapea toi lua o aso o na toi ato o tua ile o te tonu o le tātou whaita wina. O lo vivesi pia lava Washingtoni, Liberes General America i whapea nā fo i le o tau ta ua te tonu o Pelosi i te tonu o le whare pai. O mau mai le pote whapea o le aso ana leila, sa whapea nā on tala no ai o i la ua i telefoni e winga i le whalavelave sa tupu i le mata ngā sa la ua ona tupu ai i le aso ana nafi. O le poti mai le taimine te tonu i a CNN a Dan Lemon e whapea e le toi u le leile mata upu pe a whai ai le toi whaatastasia te tonu ai le whaia o fafo. O le poti mai te tonu au tue whapea ona o le aso ana nafi o le aso o vi inga ma le aso o le talo e tā ua le te tonu o le malo ai ua se se le avea e lunga ua whai lea ma whaaporo kiki. O le poti la te tonu e whapea e alu maso sau aso tātou toi vaai ma toi whanangolongo po le ase i unga o la lea whasala launga. Ai mo le nei taimi o Neo Samuelu wana popo Samuelu Matafeo si fufonga o le taia for Radio Samoa USA ia marui alau whaafonga anga. Ia whaftai ia o tatou talana mai lau whanua i mea na tutupu ma mea le atu tupu ia atoa fo i matala lo whaatati a wā fo i le toi whaatasi atu o le tatou matanga ruenga i le toi whao o te lenga o le a wha moi. Ia o le taimila le nei ia o le ase tō wha i o le a tātou whapena o na asia tō fo i Samoa. Ia o a fo i ni me o lo tutupu i Samoa. Ia o le nei taimi ia se i mau fo le taimi ia na whapena le o na tai nātu o tala mai le a whiongo tau a wale nei a le tātou whaarangolongo whaatasi tō fo i se o tātou atanuu. Ia po a fo i me o lo tutupu mai le nai tū. Ia o loo ngā solo le leipea lava, ia sau se taimi luma o na tātou tala nole i tala sa o tātou o na whaalongo atu iai, ia a o le taimi le nei, ia o le a whapena o na whaasolo pēo o tātou Port Kalame, ia o tala nei mai i Samoa, usi mai o lau whaafafonga. Whatalo whātu li nei vāngo le aso ili pa ia ma le loa si o tātou atunu o Samoa o māua mai a tātou whaasala launga. Le fo i mua le nei wano o tātou toi whenua iai, mo pēlo tō soifua mua le langi mamama le soifua lau li lei o si o tātou atunu. O le fo i wā tātou la sia, le whai ungo le nei vai aso o le toi aso le nei, o le aso whareile o le aso fitu, o le māsina o whepu wari. Alo mai o le nisi le nei o whaapoponga o tātou tala mai Samoa. O la tumu atu a tātou tala, o le tae ona le la na whatau nui nai se sauninga whaapitoa, i le moto tūpulanga tala vau a le e whakasa i muli nuu, o le whau unga o tamai tai tau se soifua, ua mai a lātou wa o onga, ma i whailonga tike ri maulolunga, e avea ai ma tamai tai tau se soifua pasi, e se lau tolu sifulu malilua i lātou, wa o tau ina i tau sanga e wha, i le universite, i papa i ngalangala, ma ua le stala i nei la ma avea, ma ua wha maonia i nei, o tau si soifua wha maoni, wha mawina. O le fionga i le minista o le matanga luenga fionga whai malo kika staos, na sau noa i le sau noanga autu, na ia wha malusia i lava, le wha maoni ma le alofa, o le lau lunga le ao mea uma, ma te talo i le atua, e taito o lua i lato i ngā luenga fita o le awhinga iai, ai mai se lava o le tautua ina o le atu nuu. O lima le nei, mautou loto e tumu le alofa e ala e lotopi i ama i le tua e te soa ni mai e tauto o lua ni ngā luenga fita. O le awha pena, o na mau ai e si o tātou atu nuu, le wha moe ai mai se i lātou, o ngase wa suru atu i outou a au, a wai muli tau nuu, le tamai tai ko le li fo mai, a o tau o ta inua e tau nuu mua atu iai ngase o lo auto va atu mo te sosano whaali o tau fofonga tau safia tango atu ma apa atu ia ai e o na Samoa al whaafia ngai ngā awata tau te alo whai mai tua o pongi mai lo loto e tumu le lofa o inai mawaira nātou wha moe e toi manuia ti ngā mawhaingatā o sulu atu ai.
A fionga fai malo kika staos, o le mini stao, o le matanga luenga o soifua malo loina. O le nei wha ai unga i le tae wana le la, na whaatu mulia uma iai mātua o ainga, ai me se fwoi tai tō lua, ma whanau o tamai tai tausi soifua. O nisi o tātou tala, o le aso fwoi ana le lana o si ai le whengainga, ale e kale sia whapotonga kerisiano Samoa, i le lala whanga o sai pipi i le mo tele i salawhai, le lato whawhengainga fōu le sunga i au lali sa kaio, ma le whale tua i au sifono, o le whaifi au i au lali, ma le whale tua, ua sui tūlanga nei, i le whaifi au toi ina, ua pensione malo lo manu malo, le susunga i a kalewe leifi ma le whale tua, sa tausia le e kale sia i sai pipi. O le sola le na whawheloa i alo i ai, ele ale e kale sia ma le pūlenga, i a moa le lato whaifi au fōu, o le sunga i le toi ina le pūlenga a vau, le sunga i a fia to le fō, na taita ia le sauninga, a le sunga i le awa o soani le fionga tō wha li o fōleni, o le sui whai pule fōi o le tū malo. Na sau noa e whai masui, o le e kale sia na te whawheteia le pa ia o le au whai ngā luenga, whapea fōi ma i lato uma, na mo le mawina le nei asu tāua, mo le lato e kale sia. Na a whea fōi, i le sau noanga whawheteia le fionga ia li o, le pa ia o a inga na lua, o le susunga i le whawhenga inga fōu, ma le whale tua. O nisi o tātou tala, we ne se fufuanga o tapenanga le pulenga le nupi fa e fatino ai le lato au nanga uma lava o lo faia i lona ofisa au tu e pia o le a faia foi i le motu tele i sala fai o se faalinga lea me le fionga le li polisili o le faala tonga le nupi fa le fionga pauli Prince Surin sau noa pauli o se ase singa le kabinete taluai na whaamaoni ai whanua o le malo i sale le longa o lo iai le maketi ua maua ai nei le whanua o le awhausi ai se officers fau ale nupi whai sa wai whaalia e pauli o le officer o le amawhai ai o na whaatino uma au nanga o le pensione a tangata mātutua whai ai fo i manononga tupe siaki ai lau pāleni ia maisi lawa au nanga o lo whaatino ina ia pia o le tausanga tasiva fitulua na whatu ina ai le nupi wha i to tonu o Samoa a o le tasiva i watolu sa alisi na ai se whanua o se ainga i sale lolonga e whaangai o iei ngā luenga whai ale official le nupi wha a o le la ua a e se tau wha i le pūlenga o le nupi wha i le neiva i teimi whapea i fo i male malo o le whausia ina leo se whalifunga whale lua i whanua o le malo i sale lolonga o le whaai unga lao le masina nei le ua fuafua i ai le whaalapitonga o le lumanai manuia po le nupi wha e whaatauni na ai se sauninga whaapitoa e whaatui na ai le whaavai o le nei ngā luenga tele le malo i ele i sale lolonga o nisi o tātou tala me le whaamasinonga o le solena atofa e walau ina ai le tālusanga a le li o tawalai le iloa e toi sui ai lona i oe i le te te i ona molianga le o loa tolu ai lātou o lo molia i le tau pule i le whaole oti i le fionga i le li i pāle mea. O le tamaita ilo i o lo tu lai mo tawalai le fionga fui maono sa rona Bonifacio. Na tu lai le so mai e tālu sangaina le whamasinonga o toi suia fu i le mawhau o tawalai e tu mau pea i le ioe lana tali i ona molianga. Ona o le lai tu ua whautuina i nei le tamaita i whamasino ta whai malo le lani tuala Warren o lo whea ngai ma le nei mata upu le mata ngā luenga o leo se i tanga i le lei i tūlanga o le nei mata upu ma tala noa malo ia umalava o i tu e lua au le tu ina atu lana whaai unga i le nei mata upu o le aso lua o le vai aso fau o toi tolopoa i nei la le nei mata upu i le aso sfultasi o le aso lua o le vai aso fau o le sofo elena tolo mai ele mata upu o isi mo yanga e lua o lo totoe mo le susunga ko lani tuna lam i lona wha o lima lea ia talei kelso o le tamateine a sao Justin a sao ma lona tamo whai lea e a ia i awala wha ala tua i moli mau o lona wha masinonga o lam ua solo atoa i le whali pui pui i lona mo lianga o le fasiotia le o lona to o lua o sao Justina ai ese mai ai lao na molianga ia na e lua na tolo po mai ai ile so o le susfurtasi lao le masina nei ua tolo nei ai e au mai ai le whaai unga ale tamaitai wha masino ile nei mata upu o nisi o tātou tala o le so fo ile na whaataunu ina ai ia le lau ngā tongi ale kolesi mahorunga o sangato Iosefo i alafua o me masani lava i nei a onga le e kalesia katoliko
ia o le whaamomoa lava I lātou Paul Kalame I le o sia lea o le taulanga o le misisa a maea ona fato a whaawau lea o lātou Paul Kalame o launga tongi o vasenga taitasi e amata mai lava le vasenga iwa se ia o le vasenga tsulma le tolu o nei Paul Kalame uma lea onga sa tau ona whaati inoina I le whaai unga le vai asu peitai ia ona o le whaamai lava o le misela na awhia iso tātou atu no I le nātou sanga o le sui o le au whaai waso na sau noa e whawhitai le pa ia o mātua whapea foi mai lātou o le a whaawawina ia lea onga I le nei tau sanga o nisi o tātou tala o le pōna te tala ma whaalau iloa alo iai le tamil sanga la kapi liki taito iwa o le kalaputa alo le malisi le foi sa whaatino ina I tau sanga umawai pe taila o tutonu o le whawa yaso I le lumanai le o le whaataunu ina I le nei tamil sanga o le fionga I le presidente o le yun la kapi liki I Samoa le fionga tanga loa whaafowina sua na ia sao noa e whakalapu mai le atunu o le aawai le nei tamil sanga ma e le aise au mai fafo o le aawai ona o le whaite tenga lava I le pipisi ai o le wha mai le nei vai temi wana o aawai tutonu o le atunu o le aawai le nei tamil sanga na awai uma iai pulenga o au taitasi whapea e foi mataitai o le yuni la kapi sa awai iai le sunga I le whailau tusi le fionga tui le tufunga filisi tui avi maisi o le tātou komiti o lo whabito lava mo le yuni la kapi liki a Samoa ia o ngā luenga le lei umalava o lo tautua ai le atunu le iai le fionga I le presidente o le liki le fionga tangaloa whaafowina sua whapea e foi malana whailau tusi le fionga ia tu le tufunga filisi tu ia vi ua tele tausanga o tau ave pea e le nei pulenga le tātou yuni la kapiliki o ata manino ia o le whamaoni ma le tau ave o tu te whai ma le songa foi o ia tamali I o le atunu na whaalia e le fionga I le li whailau tusi le fionga tu le tufunga e tautala lava ngā luenga o tonu nei ta milisanga o ipu le lalolangi ua tuanai o lo iai pesa moa I tonu o quarter finals ma le valu pito I lunga ia talusia ia tau ave ai o la ua tiute o lava le lumanai manuia o le foi whaangatama o le lakapi liki tonu o le atunu o le whainga foi leo tātou tala manuia te le lava le tāpu ina manuia foi tau lumbanga o le nei vai aso ma le alo atu I le whai unga o le vai aso wha soi foi ia ma ia manuia ia whawhtai tele lava I lau a fionga tawa ia whawhtai tele lava I le mātango fio tala mai I Samoa si o tātou watanu I mea tutupu o le atutupu ma mea ua tutupu ia re nasa o tau whaafonga mai a tātou tala mai lau whanua nei Amerika mona talatu I tua oi ia whapea nā fo I Samoa mona tua oi mona lau whanua I le nei tū la fiafi ia re taimile nei ia ra se I whaa whiloa ia tu fo I ma whai tau atu na tātou comments ia wa ma whai o na whatasi mai mo le tātou proklame ana kose. Thank you, Pastor Alpopo, for bringing these two subjects, because these subjects are very, very important to every household, everywhere in the world. Firstly, how to protect ourselves from active shooters. Not just one, not just two, but there's so many active people comes in one group. By saying this, active shooters don't care what they do or who they're shooting at. But keep in mind, these shooters are manipulating the system and not knowing the difference between good and bad. Stay protected and stay alert all times for anything could happen inside your environmental surrounding. Unexpectedly shooting is the main issue that worrying and terrifying our system we are in and living. Secondly, technology we are using devices every day, iPads, cell phones, iPhones, laptops, PC, and many of present technologies. I believe what we learn and observe these devices are the most valuable and worldwide or worthwhile having them in our lives, and then again it's a problem to others because of the fact kids has to get so involved in all sorts of live streams, movies, live stream entertainment on YouTubes and other social networks. But without these technologies, we wouldn't be able to know each other by contact, hearing, seeing, phone contact, and many more platforms that we are able to use.
these devices in formats. Thank you, Pastor. Man, neia tele. Whaftai tele lava. Anna, that's so true. Very, very true. Yeah. Rossi Powell, whaftai tele lava. Manu tau aiti, whaftai sa le vao mua au, ma lo lava. Whaftai fo pela le whatas mai. Vi ia lava le tuelona alofa malona anga le lei. Whaftai tele lava i le whatas mai le netu la fiafi pela. Whamanui atu le tua ia te oe. Talo sanga sa vusa, Maria Auwai, Nia and tua lenga oi. Is it? Whaftai tele lava. Manu I fale sola. Thank you, Pastor Sam. Mole upo fola I le nia fiafi. Whamanuia tere le tua ia te oe mana ainga alo whātu. Whapena fu ia te ori tua whine ia. Whapena whamanuia atu le tua ia te oe mana no fu yalo. Ia lo whātu mo o tau. Mata sua, whaftai tere lava. Ana kose whaftai le wawhionga tau wā mo le au nanga mai Samoa. Ioi, ese leo ngā tele. O tala nei mai Samoa I loa fu I tātou meo lo tupu. Whamaunia ma whaanuaina lo manatu ana. I lewa mawhai fo I tātou ona I lua atu mea, ma whaalongo atu mea lo tupu mai Samoa. Salestina, ia aso ma lo whaftai lava, ia Katie Creighton, ia Alatimu, ia ma lo lava, sa asi yaso, ia ma lo whaftai tele lava, le whatasimai le tātou po kalame le netu la fiafi. Le whisiri mo tātou, o le au ngā wale un tātou tala nui me whapea mo active shooters. E au ngā tele ia te tātou. E au ngā wa atupu mai me whapea, we well prepare for before it happens. Because what happened is if you don't leave your door of your home without you thinking of these three things I mentioned earlier, run, fight, and hide. When things happen surrounding you, you already know in your mind, oh, I'm going to hide. Oh, I'm not a runner. I cannot run. I'm not a fighter. I can't fight the guy. So these are the things. When that things happen, you have 2 seconds already programmed in your head. When that 2 seconds arise, you already know what you're going to do. For the shooter himself, he will be so confused to see people running and people hiding and people running everywhere, sideways, because it is so hard. It's a waste of 10 seconds, but the time you knife I'll put at least 10 seconds. He's in big trouble. The cops are on the way already. Menai manaya faftai ngā pian tatara noi lau whanau. Talk to the kids about this thing, how real it is, and to prepare them, when things like this happen. Ole tala nā mo tātou, malo whaftai tele lava le. Whaftai for all what you guys are sharing, it's okay. We appreciate it and we take it to heart. We know how much that, help us, papena fo na pui pui ai o tātou so se ala lava tātou te sava vali ai, ai se I sa auni atu se pese le tasi e tāta atu mo o tō ia vavai e fōi ma sa mai whanolo au, sa wi po kofe vevela, whai masina o pan keke la poto, pe lanu pi niki tonu o whalau ana e panu ai, po tu e mani whai fwoi to tonu, po nā fwoi e pasi, mene ngā o pan keke, ma whapenau na mafuta mai lau whasausaunga, o le taimile nei, a esau pese mo le manao, tu mai longa, whapena fo on tātou on tai nātu, tātou te fia whatasi ai. O le taimile nei, o si mai o la tō whaafonga I le pese o la tai nātu mo o tau. Tolu sa fulma le 2 minuta te ainei le I tū lai se fulu, si whafonga o le tai a for Radio Samoa, ma le pese ua whai mai. Fetilo fa isono, wale tau ai lona loto.
soi sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina Kapu mai le pauno le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua le fia ai se pulu se nese I whaalawai A o se ato whalu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai Ola wale mawhai Peu soe sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Kapu mai le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua No fi mai mawhia O soko ai le tau Nanga ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava e le taina Puno masawali Le ese upu e whai mai Peu soe sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Kapu mai le pauno Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Le uso e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Ia whawhtai lava I o le nasa ato whawhonga mai le pese mātango whiere nasa tai nato mō tau. Ia o le nei teimi, ia o le Ia o le atato whaasolo solo atu lola I le tūlanga le o le technology. O le la ato whawhonga mai ai o le mātalatala noa tuai ma le whionga I whaatonu. I le au ngā, ia po lea fo I se tūlanga fo I le pe e lea o ngā. Po le ha fo se tu anga pa a fo ile e a faina I o tamaiti. Ia ona e tāua tele le pokolamere nei e me e tau technology mo tamaiti ona o le sawa tele le ranga I luma. Ia ma le tala le lau whai atu ia I tātou umalawa whafonga mai. O le melo le technology fo I waunga fo I whai le fioswani e tātou te Whilango mai matalatala no ai. A o tamaiti lava le au tua le tupulanga le so. O le la o la matalatala no tua ma le sunga le o le whionga le whatonu. Ia au si mai o lau whafonga. Ia la ua whionga I le whatonu. Ona o le technology. O le ala so tau fi la le tūlanga I to tonu la le whaonga ina e le whanau. E au ngā matatau ia te ilatou. A o le a fo le nia whaina e te tupu mai ai.
La so manatu whaari wha mole mole. Ia, te tautonu i le se mta upuengo fi. Wai, i lo ua tautonunga o le te konolosi ai o se mea o ngā. Iyo. Pe au tatu sao na wha o ngā. Moni lava. Ai a tatu le wha o ngā ina te tau fo. Ia, e te lelo na fianga. Moni lava. Mā nei e tele. Ie. Manatu lai te tonu le loto a toa pe asese le wha o ngā ina. I le ala le leitu. Whapewhela i mātua fo i olo i ai le security setting fo i e awane i mawhaia le tamai titi o nāru lunga o le interneti tele. Ai nā le interneti la i titi fo i e mo whaingo mea onga ma mea whapena. E te tau fo i e tātou i mātua o nei loa fo i e nei tūlanga e iei fo i wō tamiti ia onga e. O isi tamiti o sa o loto ala tō le interneti a toa. Aona o tātou whanau lai limit whanau. O la se whautuanga i la le vaenga. Ia, pe ana whai atu lau sunga i whaiwhi au e le wai e le se mta upu whaingofie ona o tātou taranoina e mo le tau a furele e te tau ono tātou mata i tū ia tātou whanau. Saole lei. Ona o tele o teimi nei, au ina pisi tangata mata tua. Nā paore me o tongi i telefoni tamatiti e whawhile e mua tamatiti. Ioi. Ei. Pe au o ina o atu ni maro le whale pe talanoa ia le tina i isi mea o leia o tuni uopuna. Au ane me whaumanetangi a tamatiti o tu i o telefoni. Tu i o telefoni ta aloai ma Whaiwha pepesila. Pepesila le telefoni i tamatiti. Oh, mana ia. Ia, o le mawhaila o na au le vaai le awhaina o tamatila i te le. O le si mea, na whaila o research le mea. Ta si le pe unknown le lalolangi le cause of cancer. Gravity. Radiation, ne tonu, wow. Te loa le ia makaulia ke vai pe arua i o le mea o le lungo le ea, kau kere i loa. Ioi. Tau te le ai na whai a research ta sile na a fuanga, ioi, the radiation. O le kalave o le kise le whang, Ioi. E te lero na a fianga i le suifua ma le ola. E moni mwha maoni. Ona mataulia fo o lei fo ili pokalame le totono le FAA. Le ata ma whai lava le ofisere o vaalele o lunga le ea. O lalo o wha le tonu lava le pim foi le sau luna satelite le lunga. Matau le foi le vai aso, dua vai aso talu wai le sa wha tala no ina le satelite foi le direct TV. Le wha lavi lavi le sa tupu lunga le ea. Wapi pi i tele atu le satilate le tele Amerika. Le na wha pe Amerika siri pe atu tu watu. Ma ti lai titi laloa. Ma alo se tele le pim. Wai le sawa telo le na. Le la tala noa. Te sida fia foi o i teknolosia i Amerika. I pe a whai a te alusa ili e pe e mo mua so se mea faua sau o le technology. E a mata e avi tu tonu o le military. O le military e pe e test mai kuku ngā. Mana ia. Nga faua e pe o le mea ngai ki kilo foi i vanga tupe alua nei atunu. Tu titi toru kuata o tupe alua nei atunu o Amerika i langa vanga au. Ioi. Ia fia foi la ma meio tau teknolosi. So se mea faua le pe o mena tu fifia au fai au research me. Ioi. So se mea faua sau fa for technology. Pe o le mirkelia e mo mua whataitai mai. Tai ia. Sa o le manatu. Se tatu ia sau no pela. Ta amata ia la telefoni. Ta amata ia la telefoni mo le au ngā. Le au ngā te o lona le au ngā ia tau. E o ar telefoni alo to lua. Te lo to memorizing se numela. Numela na whanau. O te le o to manatua. Latu. O wha moe a o telefoni. Nā mea alu tonu. Ai a o ora na le lo telefoni.
Pe o vale, pe ke vale o le manatua se numela e o numela lu to lua mana fa no o le mantua mo se ia mangana o to mo telefoni da o le leanga la i tamiti ia le ala o tatu tu kilo tu pulanga ni vai te mi o fa nga le telefoni o tu spaia i pe no fa ia tu so se o mata to o te whaangaina te waiela o tu spaia le tonu telefoni. Ai o te ngā tu spaia na o te aruma o lotu la sa. E au ngā le mele kong tu spaia o telefoni. I mo meo me Whiaro inga. Te arui e le sau tu spaia ki o ala tu whapea. Au le alu ai le lotu alu. E te le wha moe i lau telefoni le te aruma o le lotu. E tele mea e leanga o le latu ma lau telefoni le te whamua latu whai maili mea o le lotu o lau o silence mea uma atatangi lau telefoni ia pe o le sina mea e le ia se mea ta o se telefoni pa ia e le se mea ta o se telefoni pa ia na o tusi pa ia e ala lana o whai atu e langa o telefoni ai sanga su ela tu spa ia na su a que nesse e soto le vitiko numero na tu sia a telefoni la e te tango tu spa ia mo mo so ai simia e o mai ma me le ia a watura ia tatu fana na so mal me le na le fai tau o tu spa ia mata le ia pe o so eta alonga o lo mata eta alonga disadvantage la na o le fanga o le tu spa ia fai telefoni ai o ai tatu to tele o finga ruanga o la tu fanga ainda ia mo meu ia pio iPad fai la unga ai le lenta fanga fa pena me fuda le pole ai o le fai mo fe au su atu le tu sila ai te o mia tu ai so isi mea ton fa de fitau aki a tu spa ia e mata le ia le e pio disadvantage na o le Mane, e afo, e sao umma manatu na. E leise manatu foi le whare a ngaina. Wai, mane e tele tatala no mtaupro telefoni. Ai maise lava le tupare o tina. E whainga tā tele i ala tau na. Wam whaiman masani o le tu o le telefoni tono le papa. Ono a pipi ilo le telefoni o le face o le telefoni i le susu se tu lau. Ai wongal le radiation na ia le telefoni le temina. O na ia whaina ia le tūna o le susu. E ofo ia tātou i Samoa i mea mo tupe e whawhau tono o papa. O na fo i le tamai le fo le lainga pa e fo le to tono le tupe. E mata o tia fo le malo so la tamai lainga i. E te wa e ta ur melea. I le mea te whengarunga, le sau whengarunga. Ma losi te le mero le safety. Lau ke e masani ala na la tō discourage e le o vahanga ma tō whaongan mero le microwave. Kam whai ala tō kam whai avoid le mero microwave to tono o whale ma... Ona o tūlanga na whapena, e taipe umana o le mele ta te tala noa nei peo le tu o le telefoni. O le tele o telefoni te mine, te loa lau fia Samoa. O tu iti tofu telefoni ta miti a. A o le ea i le wherua i o le gravity le i le... Matau tia. A toa sa ili le mea te lelo na whain. Te le. Te le la whain. E whamaunia lau tala, mato le fo i aso i le 2AP, a vai atu le alu atu le satelite. Wa tau le ana le 2AP man antena tātou. A aso la wa mālosi atu le alu atu ia. E se fo i lare, e sao le le whamatalaino la le mata upu. E iei ona tū le lei, moa ua ia. E mtua te le tāu o le mea, ia pia o le... Tatu oa ili mea tau communication. E te lelo na tāua. Pira o lo tālu ta vale a iei mea ngalo. Tanga o telefoni, e morso ta inga. Le pi o aso i no wiga te toi fo i mai ai alu fale. Pe ta te ala e se public phone fo ile le lungo a wala e vala a word fale. Waso ni. Ule ai.
o lesi la fa le tonu o le mea ua tupu ani mea le o le lua tala noa i te lua nonofo mea ina. Te lua mui mui a mai a ua lu te whaasangatu ia o lua. Through text. E te whaalea ngā mai lava una leu te whaasangatu ia o lua. E na rupu no i fwoi lalo lo telefoni. Omi tam. Omi tam. A whaia e la tango e vaile nei whina e tui ele. Olona o na winga whale tonu na. A o isi mea ele leia moa wai ale. Ma neira manatu. E au ngā tele technology. Pe a au ona le leilo na whaongaina. Pe a moni fo i mai eilea fo i le discipline fo le i ata ita. E o mai amo pop-ups i le tano to ari ai. Wai e sa alo whamitalanga e to tupu mai pe lava mene o pop-ups. E whaina maala fo i e whasala vei ei se tau mawhai e tau mawhai o sau ngā ruenga lo e whai tauina pe te matamai Facebook ia e te tala noa tau ro ainga i mamau ma me whapea. O lesi lai tu o te fia te le telefoni. Wa pele wa maua maala fo i whaingo fia fo i ona totongi i o pili. Ioi. I wa mawhai e fo ino ta ona tala noa toi tangata to se fulu le te metasi. Ioi. Ai o le ala moni lewa na te fia o le whawhatai le tua wai a maine technology. Wa whao ngai tātou wa whaingo fia communication. E le pe waso i tātou le ia te tūle telefoni ni timu. I reo tau vili ia o isi taimi ia wale mawhaino e whaife au wa a whai mai nenga luenga o te tola tai au pe moso o vanua ki ngā lue ai. Ia no ta nofole laso a toe au tafole telefoni. Ia aso la nei. Ia wa talu e whaife au ala e tono tanga. Peo le mana ia le na. Ia le tūla le vaenga o whaife au ia e tu sa o tu lava whamitalang. Ia o tō whai tete. A o whao ngā le tō iPads. Ia o whao ngā tō computer le lei. Whao ngā mori ngā ruenga. Ai a oso mai mo me vio pops-ups. Mea whaaleanga fo ia whaata whaakaupoi ma mea le talawhia ngai. Avi ese awal mata i mea na. Lala so fotuanga e sili lava download o software ia le. Just pa ia. Por kalame ia wha e whao ngai whaitaua e awale le suere interneti wa suero interneti. Ia fio sofo ma fo itama fo ia whaale whaitau. Mo wai e au ngā tuspa ia fo le download le i lau telefoni. I teimi whafosei. Teimi fo i a o le mea ia le alu le lotu. Ele ai o te le te le taliaina o le mea o whaangāra telefoni wha moe o lau tuspa ia le te alu wharsa. Se le ave le tusi atoa le leia tuspa ia masavat. Io afu i peo na ufai atu o tuspa ia na susu e atua mātai o Mareko Luka Ioane ia pia la e whenga tuai wha pia na fo i kene se e soto le vita a o kama o kelfongi e anga whai mai alvi whi au su e lau tuspa ia e mo mua e tele mau mea filosofia ia au so e la le mea e lea ilo ina e le whaitau le o le sa o le mane te le manatu talo sia Samoa e whaafonga mai ro mata tala noa nei mane whionga whaatonu tule pa whaafutai su oi mate leo whaapea e whai atu whaapea e leanga pe le lei lai mate o atu tono le vā e whai ela tātou whaatatau i la lea mata upu tātou te au ili iai lona le lei ma whiri iai sunga lau sunga le whiwhi au e technology ele se mea fau e leo se mea o le mea mai tua ma i fuila le olo paperu a tilo ia ina e pe fuila e tutu sama la tatu whaonga ina o le a o ina se sen tatu whaonga ina e fai fuila le atua le awala ave ese ai pe fuila le olo i paperu o la tamai le tangata ma tamu whai au sia le me le tatauna au sia ia pau ana le whainga e whai le atua le me e limitai le loa le tangata sei tasi asi atu lai komeni mai la ia sei asi atu lai le ia mai ia
Ia ana. When the shooter enter your house in a matter of second, you go run right, all right, you go right in there and the door, and some forget what you were saying, and the shooter asks you to put your hands up and what you, okay. Le comments le mai le sa talo I ta wana po, put your hands up. Mana ia, say drift like titi tuala ona mana ia tele comments le matano pe ma tu le pa mta pula. Put your hands up means you're free. You don't have no weapons on you. But let me advise you all. Hands kill. If your hands are in your pockets and the police already put your hands up and you deny not to do it, not to follow the order, he would have a right to shoot you. Because first thing first, it has to come to his mind. He has to protect himself. He has to take somebody's life to protect his life, that's the law now. So, mena to te vai au mai tamaiti mai fafoilea onga. When this active shooting happened, all the kids were coming out with a police in the front and a police in the back, with all their hands are up. It's the sign to the long distance shooters for the cops and all the cops around the area. These are the children, they're safe. They don't have no weapons. Do not shoot. So o leala nai if a pe nai na fo mani coming ana. Yes, it to siasa tu lai ta technology. Sa o leva tele le mata up. Mo leva na tonu lau langi nei le the technology, yeah. Ono o leva ai e tātou o whiri leitanga tai nunga i wa alele yaso ia. O whapena fo ona tau o tauma, ma whaonga fo ina o wa alele, o whapena ona wherua i whatasi atu ma to tele fo o ratunu. Ia ole. Sa ole le. Ioi, morning lava. Pip, le tam, ioi. Marole peixa na. O mai lo ata o maua mai leo le telefone. Kasi telefone na peixa que deu se uro que le. Le tá no Motorola. Le tá no swinga. Ono winga. Lo tá tonunga. O le ata mai o le tua le fa so mai. Ina le wa ma fa titi ape you uma change pound e tatu me te pelo eu tatu sa le back to the future ioi tatu tilo e o ta pelo ale aku ranga do eu tatu tilo do the reality o ta tifanga o le anu wa change pound tamo ele na peni se tala no ioi Dia tu peni wa te anu wa tango la na wati ke ora wo le si aso wa no fo o tan fa ye fa te I are ta tangi o te mo mi na wati la no ai le ina o me fa pena suinga le o rama ai fo ta tu fa ta tu ma tu tua pe le ama o ura vai le o le lo ta e man na tu arta na ta ole lo na I lo na mai le I te ni ta tu tu e yo fa le to nu ta tu fa ainda te ave fo sa ma nei te le fa so tu le pa yo ia le la o le si tula le te fia e fo ila I le technology le ia tatou ia pe fo la ta ua ia wana o le ile a onga lava ia ile a onga lotu lo te iaie
ia e tele mo tusi whaatau. Ia wao ngā whela waile me o le Kindle. Ia e tu iai mo tusi e whailata lai peri foile e tu o ele whasi lau 5 tusi. Ia wa atu tono le whale. Ia runga e so atoa fo le whale. O le au ngā telefo ila o technology le. Especially also with kids that with special needs. It's very, very helpful for them. And especially with disabilities that they're in. It can easily benefit the kids with the technology because it improves their communication. Ya ngā telefona le community e si tamale ma te lot fatasi lan ngā ruenga na mo tamiti le atoto ma so tino mal mafofau. E lava apps e au ngā iai mo latou. O apps foi la na na whaiela toa onga le lua whapopo le lua. Ia e a o e tautala. Ia ma ai la tu le whanga yo ino 5. E communicate foi la wai ese la tu le frame of mind na ia foi le an mana i o tamata foi la ia e ese le mana i o le o mengo apps e so swani na tamati ia foi le wai te foi le ese foi la tu koleninga. O la tu 5 e whaunga e whai la tu exercise whanga i o le mafo fau e communicate ma 5. Ia o le lau papa e vai la te le reflect o la tu wa. Ia le tonu nofo le o la tu te matamata to review. Whapena fo i le mena mane e tele le wa ula vaia. Moni. Ia o ngā tele. Ai, ia o ngā fo i tamaiti ia onga. Wa oso nei. Ia, lau tato vai nei ia onga i Amerika wa. Mo whio i tamaiti ma iPads. O la tu tonu le vasenga wa nofo me tamaiti ma iPads ma MacBook. Mo tauli pawara on fala vila mo tauli lo tamaiti tusi le pentala mo type is uma fo ile wa tauli lo tamaiti tusi mo le o fo tusi tamaiti ia pe o fa mo ala o tu le on wa te fatu lo wa fine la to wa e te savale tu tonu la fo no fo mai ila to mo iPad fo mo MacBook ia ma la fo ko le sa ne ale le Windows le Microsoft. Wa o ngai tamaiti. Ia o le ala so mo le maula le ta. Ia, ta ukala no e la upo kala metalu ai. O grandkids. E bili. E pe o whaia o ngā tamana ile. Pave te le. Matautia. E matautia. Ai, o te fia la pole le o te pi ai. O le taimi ai work le tamatiti le o telefoni ia po le se me o laptop fo le ia. O te whale ano fo le ia. Tango matai. O te tilo atu. O le matua, o le mea fua le tamaititi. O le te tala no atu i o grandchildren. O te tala no atu la whana. O le winga la na o tala. Ai ta tau no tatou mata tu e ia me le limit ele la tu langa o fale a onga la vai e pa wale mea fai a onga la i tatou whanau e lau te le o mai po fele me le o fele me au tatou wala i o tatou fale ai le anga la le latu lau e fai a onga le fale i alu watu fula i tau miki le fale na tau ai tatou pisa tau miki tongi el telefoni yo fa file mu ai ia pe tongi el iPad yo ai pisi ata ita ia tala no isi mea ma pi o mea ia lo fa file mu eta tu fa na nei aso yo o le mea yo le iPad ia o so e fo yo le ia ma to inga devices es o ia sa o le sila va inga le a fa pene la tama fai ma tu fo i ma Samoa. Tama whai fwoi tano mo tātou tangata. E tama whai ave ese mai telefoni le whanau. It's a huge barrel. If especially misa anga fwoi atoa wai, this is still life today. Peo na e whai mai, atu nei lo wa fine fwoi na le telefoni na lea. Telefoni fwoi. Patu analisa. Tango sekti fwoi telefoni. Ele atoa se 5 minute. Mo pe mai ro wata fa fena fai na me. Ia.
Ma o uma tonu le afi o kauntāta le tonu o ata uma o whatsole. E mata o tia, e loa ngare lo fo le tua, wa sau tala no ma le whara in loa. Sa whainga ringa le Apple. O le mori mau ale, alo whara in loa. O le computer le tonu o le telefoni. Ma computer ina whai ena i tonu, sai le, o lai whai e whata tau i le mafau fau o le tangata. O le communication na te tonu ina. E le mawhaina ngā iori computer pe a le tu e le tangata. Le tala e whai le computer, mero te mana o tau e whai mai. O le ala manino ai poto atuara tangata nei lor. E poto, lana ia mo le maunga. Langa ACC information e tu o tangata e SCC fo computer. E le ala o fiala sau computer. E motino ai poto tuari. Masau tangata. Masau ar ma ho forta. Lana ia la nā mo le mau e le, whai le o le si vaenga le to tono o le vaenga le Apple. O le tama o Apple fo i le whanga Apple mo Windows. E se ala tau ia e, whai ala tau ia se lau pasene la tau le security virus fo i le. Ia, na mātou e tala noa la malo wharai noa talwai nei. Ia, mātou e mā tatala noa i mea ia tono le whape wheo nei loa le computer. Ia no mawhau whau, whao no uloa. Pera tatala noa. Ia le mawhai na ngā ioi masini. Pea le tu atu e masini le toni o le afo. Le afo, i le masini lea. Le mea mana o ita e tau mai le masini lea ta ita. A re te le umalawa te tonu ma mai lua afe lima se lau sensa la iti le tonu. Wa pu e umalawa e le lau tele. So se ngangana. Wa umana taun no umai te tonu ma su e ato e tonu. A tātu la o fa Samoa i lo me computer fa Samoa. Wa me o sensa umana ia na wa lo umar computer on communicate fanga le me umai te mana o iai. Po fair pese te mana o tele YouTube na fo wai lua filima se la o sensa le YouTube. Ia o le Microsoft fa pena e limit fo. O le tala na ta malo matala no fe mai ana na limit fa pena ta miti o le Microsoft. E popot o le Apple. E popot la uso ia. Ona atu mai umaro i lunga. What is Apple? Mena ile ta ue ta miti ia le telo le. E la inga le la to software le lunga. An mena ia fe mai la ia mo li mau e masau atu al ma fo forward tangata i le computer. Pawal me o computer na fai na restore information. E fa ava no fo le tangata o nei wo tau le lava ta tau le memory fa le. Na tatalan o le ala ni oa ni vai o le teknolosi. E au ngā le teknolosi i le tangata fo i le wha maoni iai. O vai inga. I tangata i se se lima pa u iai. Wa se tu lo la bo fa o ngā le matamata i mo ata i le tauna matamata. Wa fa o ngā fo i la lea matulanga fo ia wa pe wa vanga ai. I le tasi o tina po le tasi o tama. Ma ua vai e fo i le nofo ainga. Ma ave ese mai te le taimi o ma le ainga ma le to o lua ma le whanau. Le taimi leanga lana, a le taimi le leia mo ta ua lava, mo tai lua fo ia, a whai ta wata watus pa ia, mo tai lua fo ia, me ta te o iai, tau sa o ta apia. A mela na e pa uro i lima leanga. Ia leo tato vai ni fo ia le telo o bank account ia ma meio, le fo e tupu mal mele o nga oi o information o tangata ia. Wa o te fo ia o ia ma watu la tu si mai o kuam fo mo on whanau kuam. Ia ele o se kuam o Samoa. Ia leo te wha mo te alu fo ilai o i hansi i la fo i o ta whato mātou le whaleo leo. Te alu fo ilai au mai po i tangata sa whao ngaina lo ingoa. Ia lo na winga a whai fo nela lau taxa tau fi fo i se ilo ngā so e atoa. Ia ele whato le tupu le mele. No whanau resi atenu o mato le lo apo fe intia no whanau ai. Ngā oi tele tangata le afo. Information. You know, nena u popoto tela o hackers whana su ai mawala. Ia, ta tele le whawhina mau. Le mea le o le latur tangata o lai e lau wallet i lau tanga, i lau backpacket.
Ana la tu le meu telefoni. Ai, oh. Tau tia ia whainga ia ua. Tau tia tele. O lesi nā vāenga e whainga tā tele lava. Ia te whai atu ua te i fota watu wa whanau kuam. So rea, wapi iwa le leifo ilan mana i whanau kuam. Ia rāna lafi maile o leo te alu watu lai tai Huntington e koe maile le tusi. Ia leo le wha atolu le na tupole nei mea. Ia nā mai fo ile toi avilu ngai i whale fo ia mo whale fo ile kongo credits a. Te toi pasa o sa wai fo ufa o ngai nata ngata lo te ingo ia. Wina o le adu fo le lalo le credits a ufa o ngai credit cards mai me wha pena ia. Ia. Ala su tau fie. O le mea o meo telefoni, computer. I nei ai e nei atunu. E wha e masina e pēla o le iMac le na o ni au mai. E lua masina o behind. O le sawa le na o le vamvi o le. E misa nei atunu. Po le ale le afo le computer fo por telefoni fo e fai. Ele i ono e masina ua sau i o motuai. O lea la mele o te nofo ne mo ututu. So ta fio lai in the next 10 years from now. O lea re toi ngā te kono no sile o tatu tilo iai. Pei o tate e a foi, tate fia i lea ta mai wame. Ai e fui male popo lenga. Ma tau le fole taimi le sa tu poi whara velave le whale o loa le o le opposan. Le sa watu tanga te whatumu pepa application. Mo le haia ina tangata awa tuu ia ile masini fo le te la tua whailau whaatau e la ala e whafu. O le se ngā luenga tangata tui whai. Tele i mo mea o afu i ngō mea. Me vui e o... Self-checker. Ua whai umai mea na computers ngā ruenga. Mea na pe ua tele i na... E nā ruele i ofa isi company. Nā. Io e, ua le whai e tangata ola ia, ua whai e masini. Robots. Ua whai e masini ia ngā ruenga isi. E pila o le sani. O le sani le... U whai ngā ruenga le sani... E kimi o ngā senti e ora o company. Ono whainga rons. Le of e na le wha robots whai e whiarua i e whai e kama. I ngā ruenga. O le of mo tātu whainga rons ai. E moni, lese furu tau sanga. O le su enga lava scientisi e te tonu pe o le mafua anga na o so e whapea. Mai e ili te mea o ato se furu suli matau sanga mo whainga ruenga umatangata mai whale. A whapea o lau ngā ruenga o le wharesua au e te nofo mai lo whale makantua mai lo masini o ile. Ala te tongia o ile a fo. Ona e whamai scientist. E tu sa lava pe computer. E mana o mia lava tangata na te kāmutaina. E mana o wala tangata na whaia. E tau fo nei tangata toi whare leia. Ma toi whaongare. Name taupu atoa. Māneia. Māneia tam taupu. Ia. Ia le nasa atu whaafonga mai i o se mātala no atu. Na orai, o ia te oi lava le i oi male le ai. Ia. Laula fo lau whiwhilinga ia whapena fo i o nei whatasi mai li tātou pokalami le nei tū la. Ia whamai ana ko se makua kongi. Makua kongi le phone e while mua pisa i oi. Mo ta maiti ia maka alo ia. Yeah, take an Apple website first came to the world. First thing I did when I first came out, but the computer and learning how to use the knowledge to make it work, how I made it work, how I operate the system into the programs that I have been studied to. I was so excited when I first got my PC. I could feel my heart was rumbling because I felt so important at the time. Since then, I'm still learning, but the most learning skill from my PC. So, I love
I like Apple, but I'm a PC guy. I like the PC. The Windows are a lot faster and better than, Yeah. O lava no fula na, tau mai po laso langona, a mai sau pese moni manao. Tato pe pese whaatasi e tuai. Nā ta whai atu ai, te ia mau mai lau tala, tusi whi mai o te alua tua, whanau o i kuam, lea fo lau tu sa i ili po wheo kuam, ia talo e mene o se o tangata fo interneti matua le anga mi ori. Ane nei lai tula, technology is worth it. Phones and iPads especially to install the note, school homework, me umawhapena, e mā nei tele, whaongai tono aonga. These issues should be all installed in these devices and it's great to introduce to ourselves people we loved, adored. Manaya. Ngā umalawa mea nei e ngā fsuswani mo tātou lo tātou wala tupu ai. Le taimile nei. O si mai alau whaafonga was fumal whāne minuta te anere tu las fumal tasi i le po o las whareile Jerome Gray, Voice of Samoa, Lenny. Siva Maya. Actually don't know what this song was written as a protest song. Those days back in the late 60s, they called me the Bob Marley of Samoa. So I cook it. The result was there was Eleni. Yore nā to whaafonga mai a Jerome Gray, the Voices of Samoa, o le pese wha mai Lenny. Ia e mana ia te le tamalai le aise te lau lava. A tu lei ma le pe tonu ia oka sole. Ia whaamiti pe whaafai ai whalai ia pule lava o i whaina lau Lenny e whai ai. Ia ole boto e luas fulu ma le iwa ne minuti ia na whapena leo na tātou te ama whamawai. E tu sai ma le tātou por kalame o le nei tū la fiafi. Ai ole le tu ua le tātou por kalame ia e ta tau lava na iai pere upo le atua e tāpuni ai o le tātou whata singa le nei tū la fiafi. Ia ma vele ma poa fo ini awa onga sili fo imo i tātou e au ngā fo ina on tātou sava vali ai i le nei vai tau i te tono le tātou o langa o lo tātou o nola whata si ai. O le taimire nei ia, musi mai alau whaafonga la au whaitawina le fionga pa ia le tua. Ia e vea le ma tai ala mo i tātou le nei tu la. Ia o afo ini lawe sao leo langa. Ia ele eisa whaina. O lo sila lo tātou tamana ta sila fia me uma. Ia e alofa le tua ia te oe. O ia lawana ia whirifili ia te oe. E a vea oe. Ia mana me whai ngā ruenga i le larurangi nei. A tonu aiwo tō masani i le tala ia ni tō kemo ia o le mataha upulare nā o le atale tala no ina e tātou i le nei tō la fiafi. Ia ai usi maia lau whaafonga o lau whaitawina. O le whaitawina o le whionga pa ia le atua o le amau mai le tonu o Lucas Fumalvalu ia o lona whaipas Fumalvalu. Ia e whapenao na whangata mai tonu o le whaiupu luas fumal wha. Ia o la au whetawina i le ngana wha Peutani ia na muli mai leo le ngana wha Samoa. A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" "Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone. You know that the commandments. You shall not commit adultery. You shall not murder. You shall not steal. You shall not give false testimony.
Honor your father and your mother. All these I have kept since I was a boy, he said. When Jesus heard this, he said to him, You still lack of one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. When he heard this, he became very sad because he was very wealthy. Jesus looked at him and said, How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Let's carry on. Those who heard this, who then can be saved? Jesus replied, What is impossible with man is possible with God. Whamania mai o le tua i le whaitawina o lana whionga pa ia mai e whapenana tu mau pe lava o lana vi inga e whaavau nava. Ia ole, that's our Bible teaching for tonight. Ia tato mawhau lei o le taimi tonu lava lea. Let me go to the Samoan Bible so we can have a good grasp on this one. O le taimi lea ia o le taimi lea sa vali atua i o nito kemo i le pō. E fia talanoa i a Yesu. Ona ma e whewhena ia fo i arwatu e talanoa i le au. Ina ne i loa ia le tō tele fo i le au Farisaio. Ia whapenare o na whasia ia te ia pe whasioti fo i pe o la tō lava tu tō unga ma le tō la whono e tu tono o la tō lava o le whatasinga. Whamaila le whaitawina le tusi whasa mo e whapea ua whasiri mai fo ia te ia le tasi rii ua whaape mai le ao le ie. Se a le mea o te whaia o te mawai le ola e whaavavau. Awa o whetala i atu Yesu ia te ia, se a le mea e te tau le lei mai ai ia te au. Ele ai se le lei na o te toa tasi, o le atua lea. Ua e loa polo inga, awa te murilua, awa te whasioti, awa te ngaoi, awa te mori maupelo, ia e awa i louta maa malutina. Ona whai mai e ile o ia, ua o tausia ia mea umataru lava mai i louta i titi. Ua whaafafonga Yesu ia upu, ona whetalai atu le o ia te ia. Ua toi o le mea e tasi e tele i maua. Ia e whaatau watu i au mea uma. Ma ia e tufaina i e matitiva. Ona ia te oilea ole faula inga oa o loa i le langi. Ia e le sau ma muli mai ia te au. Ua whaalongo o ia i nā upu, ona ti ngā i le o ia. Awa o le mau oa te le lava ia. Ua sila fia Yesu o ia ua te ngā tele o ne whetalai atu leo o ia. O le mea whaingatā, na wā o na sao atu o e mau oa i le malo le tua. E whaingo fie o na ui atu o le kāmela i le pōle nila. Pōle au, a e whaingatā o na sao atu o le mau oa i le malo le tua. Ia, o le mataupu mo tātou le neitu la fiafi. O le hale tala anga mo tātou, o le hafo ila seao ngā mo tātou la le mataupu. O lo tātou wala sue atu i le tua. A iei teimi fo ia tātou te fisili e pēr lawe te tonu ia te tātou. O le o tau e te tonu i le whaaratanga o lo tātou o nolai. Whate ta inga o le tasi leo tangata pito i sili o na mau oa i te tonu. I le teimi lawa leo soifua mai Yesu i te tonu o le lalo rangi nei. Whemai, o lona ia fo i loa ia Yesu, wa fia i loa pe mawhai e ana tupe, ma lona mau oa o na whatau wina o lona sete seni i te tonu o le malo o le tua, i le o le whaavau. Na manao ia tau mai e Yesu ia te ia, how can I be qualified to become a citizen of heaven, to receive the eternal life, using my money? O le mela mo tupu, na vaailo Yesu to tonu lona loto, ese fo ilo na ia mafau fau mare langona o lai manao iai. Leala fo ile na whetala ia Yesu whape ia te ia. Ia e whaalongo mai ia te ama e muli mai ia te. O lale winga o la lewaenga, ia tātou o na matahala, ma o tātou te patau la i le tua. Ia tātou o na whaalongo longo atu ia te ia.
Vava ai, awa ne tātou o na maua ia te tātou mole o le loto fuati efo. Awa ne ia tātou le loto e whapea o lo le lei lava mea o mai leo langa le nei. Whapewhea lana tātou o na maua leo lai whaamvau. E tasi lava le ala wana o Yesu ke riso lava. E le mawhai lava se tasi o na uiatu ta maa pe a leu iatu ia Yesu. O ni tō kemo, o le tangata pito sili foi o na poto i te tono tu spa ia. Sa onga foi, ia sa whapena se furumani lua tau sanga sa uru whaile to foi o ia i whai a onga te tono lava o Israelu. Malama lama foi ia le tū la fono. O le ala foli nana tu inatua Yesu ia te iwa tū la fono. Le na whamanatua Yesu ia te ia. Au te muri lua, au te muri mau pelo. O mea umalava nā. Ai se a ua whaia i Yesu le nei tala ia te ia. Ua ilo le leilava Yesu. Nā le paulava i o tū la fono. Paulava i o tū la fono e mawhaio tausia ele tangata lea. O le telo isi tū la fono. E matua le mawhai lava nei a tausia. O le ala fore nana whamanatu e Yesu tū la fono nei. Wa e loa mai, wa e loa lea. Aolana tali ia Yesu whai mai. Na utausia mai lava o ula i titi. Maina le se senga. Alawa matua. Na matua mai loa ni tō kemo. Le mawhailo ni tō kemo on toe tausia le telo le tū la fono. Aisea, na umaloa onga whaapeloa ma maua tupe i ona lima whaapelo o le sa o tonu lava leo le tauna o lai. Aia mana tua li rei e niko temo i le o le ola moni lava lea na fio mai Yesu e wha manino i to tonu o le olanga o le tangata. O le fesili mai fo ia le rich ruler o le fesili fo ia Yesu o le tali fo le na Yesu na wha ia te ia. Aisi awa e vala au mai iai ma ewa e whai mai iai lea au ha o le leie. E lei lava masi e tasi le lei wana o le tua lava ia e le lei lava o ia. Aisi a le fesili ona o le tūlanga la le nei. Ona fo lea tau mawhaini tō temo e tau whai a Yesu se ala ina ia la vea iai ma sefe ai o ana oa. A ia whapena ona tu ina tuai do tupe whaatau wai. Aisi a wairo i le tama whaile o le tūlanga le nā. Uai loa na whai ni tō temo. Wai whapena umalava le whainga whaaroma i aso ia. E whaatau e se ai oi mai pōpua ngām whaintā. E ave ese mai ai o le angasala mai ati oi. Ona le whapena leo ona o tia pela a whaina oi i au ma lima tau. Lima maliu o fita roma. Ia o lala na e tātou vava ai tonu iai i leo langa lo tātou o no lai. Ia e tusa lava po le ale telefo i ana oa sai ai. Ai sa mana o lava Yesu ia maua sana mafutanga whaatasi mai ia. O lea sa toi tamawhai ia Yesu e toi tamawhai lava ta tala mai le fatu o le au auna nei, o le uso le nei, a le wha lave lave. Ua sili atu o lona manu manu, ma lona nau nau, i oa sa tinga aina ai. Ua sili atu ia te ia o le oti mana oa. Ai musu ia le ave mo leo lo mativa. Ia mo leo lo fia maua le tasi o mea nei. E lua lava vaenga sa whai e Yesu ia e alu e whai, e whaatau watu, ma e fua i atu ma watu. Wale ngata fwela e whaatau watu i e mativa. Ia atu e watu fo i le au soo, lau whainga nuenga e whao ngai i la tau. I le sava linga mo ngā luenga. Wao le ngā luenga le teimini na, ia e whao ngā fo i lava se leni ma whai una whio a iai. Ia whaatau ai mea ai ala wa o le au whainga luenga. Ia mai la tau umalava tonu sa i uritara lei. Fesiri muri la mo i ta ua lea o onga tonu lavo me i ta ua i la letala. Po ua e sa uni ea. Po e na whanofo lava whaaniko temo, pele ai. A whaila te leo sa uni. Unless you born again, you won't see the kingdom of God. Ave ese, whatever that is holding you back, or all the things that is corrupt in your mind because what the value of the world is, we need to sell those back into the world and open ourselves to Christ so Christ can be able to operate
in us. Let's receive the Holy Spirit by letting go all the things that are surrounding us. The worldly things, it's good, but here Jesus is telling us, let go our pride. It does not work for us at all. Ia o tato prokalamina mo le nei tula fiafi. Ile tusi sa tato o na faita wina. Ia tarosia ua o ngā mo i tato. Ia mavele mala tai ia i tato. I nei vai tau au tato wola fatasi leo lang nei. Ia au le taimile nei ia o le a tai nato se pese le tasi. E vai e foi o tato prokalami ia na whapena foi na whaso solo to o tato mataupu. Ia o le taimi nei fe mai ia ana kose ia mai o sana hallelujah by Eva band please. Yeah, dedicated to the program. Yeah, thank you. Yeah, o le taimi la nei le Eva band o sana hallelujah o se mai o la tō whaafonga. Falava. Ua tau mai tau atu wa lata mai o le taimi tātou te te ama wha mawai ai le nei tū la. Io nei iro le tau whi whapea. Ia ua mana e fōri pese ia o le pese kirisimasi. Ia i leise a whaina. O nai mana ia o le taimi le nei o na ua uti le tātou teimi. Ia, te o wawe on tape mai fo i tātou, ia alele i whai atu se ma upu whātou whā. Ia e whape nā atuai o na whaaftai atu ia te o tau umalava. Ia o le teimi le nei, ia o le a tua marifua, o la matou te tea, ma o tau, ia la whape nā fo i o na tau tala au atu i a inga, ia manuia la o tau whainga malangi le unga le ala. Ia lea fu ila o tō wha moe mo a tae au malama. Ia whape nao na iei le lofa mare anga le lei o le tua. I rana pui nga ia te o tau umalava. Ia o tatou pō ia whaftai lava. Matango fia me umalava ila o tau mafuta mai. Ia whaftai tele lava i le amana i o la mātou nei nofo atu. Ia whamanuia atu fo im whaftai i le tele na wā fo i o awa onga matango fie. Wa mātou o na maua mai a te o tau. Ia ole nāla le teimi sa pe o tau tangtanga i mai ai le amatanga ia nasa adu le tato por kalame te i lava ua whale tonu. Ia le fo amata o na au mai le warning wa le toi tele voisa ma teimi. Ia le alana wa tau tau fia tuai tato pese ia na wala au mai ia a sau se teimi ia whapena fo en tatu wheloa i le whaitu la so o se teimi o luma. Ia le netu la, ia o le a whaise te talo tātou te ama whamawai ai. Ia lea Samoa, ia whamalo whawhtai whai o fue.
whaafutai tele lava le mafuta mai. Wa o ngā umalava mea umalava ona olo o tau tapo inga mai. Ia atua ai fo imam la o tau manatu teu teu. Ia le neo la mato fo i o mato a inga. Ia mai lea nganga whaafutai tele lava. I mea le umalava o tau whaia mo i matou. Ia tato wifo matalo. E wha umai o tato po kalame le nei tūla. Le tuolo matou ta mapa ia. O la tui tongi fo i taulo va aolo nuu. A wafu se mala matai au masiaso mua mua. Ona whape nā fwile ona whaua wina o le whainga malanga. O le neitu lalo mātou tamā ia wa o mai le si ui. O le a mātou ona whātou whātu i pā anga o launu. Mo mwhai ona mafuta mai. Ai le ngā taile le whātasi mai o lawa fio. Whāfutai ala ilo a ngā lofa mana wanga le lei. Pui mātou lunga le tele vave o a inga fo i mo ulu moi vā. Moi lango lawa fio moi fangu lawa fio ia te mātou. Alo fangia i rato umalawa i ngase le neitu la o whaalawe tau le mafau o le tino i whapena o nā ngale leo lawa fio. A le neitu la lo mātou ta mapa ia alo fangia lau a inga sao ia saunga le muro latu ta mawhai mo atai au i la lofa mare angale leo Yesu Keriso. Lo mātou wali i whaola. Amene. Google and Facebook track you and save every piece of information they find.